Tukambirire gisangasane kiumirete ntura ya mikomethero nyuma ya mwana wa kuru bomu ya kele RUKIIRI ni MWEKURU wa musiu atiare na muthako mora ware muritingwe wo motori kwethirwa akwite kuririkana NTOMURUME uyu ura ware na nduna MWEKURU uyu arejere oro etina kana kauna nyumene kethiro dwari koroi na katei KIORONE muthwani uyu ithiwa mono nethirite aikirwa MPIINE ni polisi ro kumenyekana ya bros no chunkuni ni buthirite bwite na mbere yo muri mono uyu ikwa mochari ya CHUKA. Muthenya we mundirire twatinda mbaritia miko wandia mitherukiri gicigo mbunge kia marigene na nkinya magegania Wendo bugite chumbi kwaragana na nkinya kuthukanga bukunikite mbari ino. Muthaka bati guswa mtweri kariae riwe ndi muthaka ria gina njokia mukena majiala matano nitakuga atia tuli na demand ya twana na bololi gogo choka nyuma leto atelwa mwana kiolo ritwikika kana kamieri eri karagaciaritwe nja ya ngurano ikoga gutetwe KIORONE kieri nyingi kenda ndugu ya gina na mukuru wake yumba gucokanira ni ndiguanga ni mukuru arareterwa kana ni muka wene riu nuntu ataina gia wonkio na bati kuraga tu riu kanda gwanda makamuno gutwikite muntu no waite kana na kione kigitika gumuthia kutina gitumi gia guta mwana kiolo mwana na kerwa atina mwene mwana ni abiro kwa sibo nikenda tumenyaga next mwana moyo ne kwa sibo gicigwatana ndurumeni kuritwikika MWEKURU uyu agintumia nka 25 barari na ndugu na muruti wira umwe wa munda wa muturi umwe nturanie nu na nyuma nikiri ndugu ino eragia kana gakaijikara murume wa MWEKURU uyu atamenya na kumenya aramukurithia na kumeria wikwa murume gucokoge kana kaire na muthakwene bau ni makosa baroku sana kogu ni wakanu na mbugo guni andu ibazokire masembe ni maluthu watili ni mathambwe gutu na kuthambia gutu ni kutigana na hii miadarati alamu ni antu banyunyage sai na bakinya supu ya kiongo na maragiro muthenya wegoro kumania na mathina moreri muthaka Ambrosia buuranwe ithe wa kana gaka aratunyagi na mwana na thina ino cioreri na nyumani kana gaka kwithirwa KIORONE kieri nyagatari moyo emunthiriri A 2 months baby had been thrown into a pit latrine. Police officers on receiving the report rushed the scene and indeed established that there was a kid in the pit latrine. The toy no ikojiritwe David Daniel munene wa borichi kiri gicigo mbunge kia Mariuga ibekirite nkono bairi baba. We have one suspect in custody by the name of Ambrose Sahabu, who will help us with the investigation. And then even the mother of the said baby, she's also here with us. She's identified that the baby is hers indeed, and that the said Ambrose is the one who snatched the baby yesterday night. Nyirariuga ibathiite na mbere kumenya MWEKURU uyu na muthako uyu kana barari no nyanya kana nkinya ibaturanagia. These were just people who are friends, and we are here to establish whether they have been staying together or this guy sired this lady, and now maybe they could be having upkeep problems. We shall establish that and inform you afterwards. Alex Mugambi murugamiri wa tungata bwa mpukiri kaunti ya Tharaka Nithi ariuga ibombete kuruta mwiri wa kana gaka KIORONE na kunenkanira kiri borichi barabairire mwiri uyu kiri mochari ya cibitari ya CHUKA. Toko assess condition ya mwili twana mwana alali tayari akothira na tukomba ku organize na local community tuomba ku retrieve mwili wa mwana nu gutwikana wa mieri iri na akomba kunenganura kuri polisi kula kabirwa mochari. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mbitagwa Mateni Mugambi.